svima, dobrodošli u Mixture Games kanal. Danas ćemo igrati Assassin's Creed Black Flag. Krećemo. Valjda treba ovuti. Mi smo pirati. Okej. Idemo ovamo. To. Jedan brod smo uništili. To i drugi smo uništili. Ajmo treći. Kada vršimo to. I sad imamo još jedan brod. Udare ga munja. Pardon. Ajmo. Dobar. Napad. To. Uspjeli smo, ljudi moji. Pobedili smo. Što se dešava? Wow. Asasini. Puče. Dobro. Znači, mi se zovemo Edward. Gentleman. Dobro. To mu izgleda devojka. Mi smo pirati što Black Flag crna zastava, 100%. Evo krećemo. Sine. Idemo. Krećite se na LSD. Na shift brzo trčite i plivate brzo. Svi brodovi su uništeni. To nam nasim. Kornjače male. I ribice. Stigli smo. Sad jurim asasine izgleda. Idemo. Evo ga tamo. Ajmo, stigni ga. Valjda. Dobro, malo smo se okupali. Sad nastavljamo. Fuda, ja mislim. Tamo.
Ima. Da. Znači imamo za početak 2 mača, ali možda ćemo imati i kasnije, imat ćemo slabost. Asin je gore. Climb, penjamo se. Ok, gore, ja mislim, da, jest. Ovdje. Evo vamo. Ovamo. I ja mislim još tamo treba se idem. Idemo. Kao što i ono gasim. Idemo. Moramo sada ga ubijemo. Udri. Kill to assassin. Ubili smo ga. A to. Sad smo izgleda mi asin. Ok, idemo. Da, ja mislim jeste. Ok. So, konačno da. Ok, to je to. Ovo je neki naš. Jeste izgleda. Sad idemo na brod. Jeste. Idemo na ovaj brod. Kopni se.
Ovdje izgleda jeste. Idemo, ljudi moji. Ovamo stiš 715 metara. Ali je lijepo more. Šta je, bravo? Neki rode, šta je od nešto crveno? Izgleda. Zašli smo sa kursa. Za Assassin's Creed 4 Black Flag ostavit ću vam link u opisu videa. Instalirajte i uživajte u igri. Igra je mnogo dobra, ne zauzima mnogo. Samo idete setup, next install. Lako. Ali ću vam ja pokazati u narednom tutorialu. Ovamo. Okice neki, šta je ovo? Još malo pa smo stigli. Stigli smo izgleda. Ajde, Edvard. Ajde, da nastavljamo dalje. Stigli smo. Fantastic Four. Ajde više da krenemo. Eto. Koja? Ajde pratimo. Wow. Very terrible. Gdje je ono? Ne. Da. Tamo information.
informacije. Communicator. Che no. My files. Nemamo file. Vodica. Šta je ovo? Ovdje. Gdje je matura? Evo. Ne. Elevator. Tam. Stigli smo. To je Oliver Gardner iz OCC. Evo izgleda da krećemo. Sad pričam s ovim izgleda. Jeste. Ovo smo mi ova lutkica ovdje. Tu i krećemo, ljudi moji. Welcome to Animus Omega. Edward Pirate. Hiljadu 1693. Ajmo da krenemo. Eto. Krećemo i ovaj vraćamo se u 1693. Assassin's Creed 4 Black Flag. Stigli smo.
Upali smo u vodu. Da nam popišemo, evo ga. Mokri smo. On je Stede Bonnet. Čudno ime. Evo mač. To konfirm. Sad imamo dvostruke nove mačeve. Gore. Pa ajmo gore. Ovdje ne može ovdje. Tu negdje... bingo. Monster. Ovo je ceo grad. Ovog sad moramo da uzmemo. Da. Sad se vraćamo ovog Stede Bonnetu. Eno ga. Dobar dan, matore budale. Stavljamo, bijemo se 100%. Ajde, daj, se bijemo. To, bijemo se. Se branimo. O, dobro spio. Ajde, sedimo. Ubili smo ih.
ubili smo ih. Ще не остало бараба. To. Ovi još traže batinu. Gdje su? O, više da ih svidimo, koliko ih je u ovom gradu su. Još ih ima. Ne mogu više se borim kibom. Pogledamo što pre. Uspjeli smo. Samo ovima da pobegnemo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo u sljedećoj epizodi Miša Games kanala. Ne zaboravite da lajkujte i da subscribeujte.